Titoističko jugoslovenstvo i dalje dominira u kulturnoj politici Srbije, ističe u razgovoru za produkciju Balkan Info profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Miloš Ković. To je između ostalog došlo do izražaja prilikom napada na projekte od nacionalnog značaja, kao što je spomenik Stefanu Nemanji ili film Dara iz Jasenovca. Ković ove projekte pozdravlja, ali skreće pažnju na potencijalne opasnosti koje se kriju iza njih. Vlasti vode jednu zanimljivu identitetsku politiku. Pogledajte, spomenik Stefanu Nemanji. Možemo da imamo primedbe ili ne, ali to je spomenik Stefanu Nemanji. Videli smo kako je napadnut i zašto je napadnut, jer ga je radio ruski vajar ili je to spomenik Stefanu Nemanju. Dakle, nije radio Ivan Meštrović i nije radio nekom zapadnom vođi i lideru. Završetak radova na hramu Svetog Save. Dara iz Jasenovca istovremeno je emitovana u 3, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj i u Srbiji. 3 srpske zemlje. Vidite to, danas je najavljeno da će država da preuzme pisanje udžbenika iz srpskog jezika, istorije i geografije. Dakle, u identitetskoj politici to su neke stvari koje moram da podržim i da pozdravim. Međutim, znate, tu leži potencijalna opasnost. Kosovo nije mogao da preda Boris Tadić. Sve i da je hteo, a ne znamo da li je hteo ili nije. U nekim stvarima se dosta dobro držao. Mada je molio, njegovi ljudi su molili, to znamo preko Wikipedije, da se Kosovo ne prizna prema što pobedi na izbori. To može da uradi Aleksandar Vučić. Dakle, Kosovo može da preda neko ko ima nesporan patriotski pedigre, koji će reći, ljudi, ja sam vaš, pogledajte hram, vidite podršku crkve, vidite Stefana Nemanju, vidite Daru, Jasenovac, pa ja sam vaš, ali mi moramo to da predamo. Mi ne možemo, nas tamo nema, pobiće na sve. Neće se valjda deca vraćati u sanducima sa Kosovom, mi tamo nemamo ništa. Kosovski zavet je mit, prazna priča i tako dalje. Filmovi i spomenici su potrebni, zaključuje Ković, ali jedini pravi kriterijum za patriotizam ostaje Kosovo i Metohija.